اللهم صل وسلم وبارك عليه عطر اللهم قبره الكريم بعرف ششي من صلاة وتسليم Bau-bau lalu kuburuna yarik garampe-rampe malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba bau-bau amma wangi yang mempoe pole rifam maseta nani apa salamata وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذات وصفات سنية نئن كيمرون بتا محمد صلى الله عليه وسلم مسر سكو تو أنجيغن ننية أمبكدونا توبني صفة متن رننية سات ملبي مرموع القامة أبيض اللون مشربا بغمرة وآسي العينين أكملهما أهدب الأسفار كدمني هزججا هاجبا lalu tengah wakatan rena mapute mata saolina nama cella-cella maluas si tujuh duai matanna kincak si tujuh bulu matanna akaranganna duai matanna majapuri berengi tauria masih ameru seri duai anninna مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين سجبهة هلالية مراجع ستجو أتئسنا ملوى ستجو تتتمنا مكسد جرانا أننا ملوى ستجو أبكبنا Punai wiritu alin rotefu pada toha atefu menna ulam matapa eriwani sukuna sahlal hadaini yurafi amfihi bahdu didabin hasanal irnina aqna masome si tujuh duai filina iritai takka jori lalana patakka seinganna tauria masai saisanna atarin rekanna akasinganna congko inganna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainama bainal mankibaini sabatal kaffaini dammal qaradisi قليل لهم العقب كالسلحية أزمة رأسي شعره إلى الشمة الأسنية مسكا ستجو فلا وغنى دوai salangkanna masome situju duai palakol limanna mata dapat tampukunna manipi situju amputuna maworos situju janggona malibu situju ulunna naiya weluana tauria maseye silempui duai loe doculinna wa baina katifai khatamun nubuwati kadamahun nuru ala nang kairitu duai capak palinna capat capurang anabingang iya nasalwangi tajannan nianat diwatoiritu wa arakuhu kallului wa arfuhu atayabu minan nafahatil miskiyah naiya bunne pusana tauria masih pada toni haritu para mata lulum mutiarai naiya baunna pusana masarwangi fi naiya baunna mimya kasturie wa yatakabbahu fi misyatihi ka'annama yanhatu min sababi irnaqa na angkay Nabi sallallahu alaihi wasallam
senrengi wiwatakkale nari wattu joppana samannaniha turut poleri tanetema nalahoritana malumpo na engkau toi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewai majama kormai taunai wae siduppa nasaba lima malabbina aga nalalongan na kuritu bau carma kemba wangin dari pupu kasoe ويدوها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين سبية ويدرى ننيانا ترمطي لما ملبينا نبت محمد صلى الله عليه وسلم رياسنا أولنا أنا نسب لما أكماسي aga nari ajepui nari tubate akkarawa nari pallawangan na ananae nasaba wangin nari tu nari kopurai nakarawa ya tala'lau wajahu syarifu tala'lu al-qamari fil laylatil badariyah nacarillakilla naru famalabbina nabitta sallallahu alaihi wasallam padatoha attapana ulattepu mattappa eriwanni sukuna yaquluna ituhu lam arrakab kabulahu wala ba'dahu mislahu wala basharu yara Nafuadai tawiya sifat-sifat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam makkedai den engkau wita nenia taurilaiku riolona nenia rimundinna pada akasinganna koritu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi عطر اللهم قبره الكريم بأرف ششيم من صلاة وتسليم wabba wallalu ikupuruna yarik garampe-rampe malabbina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba bau-bau amma wangi yang mempoe poleri fammaseta nanniya pappas salamata wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidal haya'i wat tawadu yansifun alahu wa yarkau zawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratis sariyah. Engkai menandro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taumatan resiri nama raja apakah tunale alena mutojei lafika jena alena mutotet pangi fakeanna nennia alena mutopper isusunna bembena anrenge alena mutotet tengi lisebolana wa yuhibbul fuqara wal masakina wa yajlisu ma'ahum wa yaudu mardahum wa yusayyu janaisahum wa la yahkiru fakiran adakahul fuqara faqru wa aswa. Napuji mutai Nabi sallallahu alaihi wasallam fakir enanniya taubadi nanniya tudam mutai sibawa menandro nanniya nasyarai mutai tau malasana nanniya napatabbawa mutai tau matena nadi arihana tunewi Nabi taubadi ia nafin rasa-rasa ya akasiasingan nanniya amalareng nanniya na tarima mutoi Nabi sallallahu alaihi wasallam tutunna taumat tutue
nade arehana puadang sewe tau kormai anuna cacai nania joppa mutoi nabita si bawa wel tau welam pelange nania tau punai akarangan wala yahabul ma'muluka wa yagdabu lillahi ta'ala wa yarda lirida nadi arehana pukasti ngina bitta sallallahu alaihi wasallam kurmai arudde ampena nagalliwi nabitta tau nagalli fuang Allah ta'ala nania na purnu toi kurmai na purnu fuang Allah ta'ala juppa mutoi nabitta rimun rinna sahabanna nania na puadangi makkada paluangi wiritu rimun riku na karana na tinrosikku ritu maleka ruhaniya wa yarkabul bahira wal farasa wal baglata wa himaram ba'dul muluki ilaihi ahda nania na tunangi mutoi nabitta sallallahu alaihi wasallam untai nania anyarange nania bugalae nania himarae iyana de atunge saisanna arung mangko ella wori nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nania nasallir gitoi batu eri babuana nabitta sallallahu alaihi wasallam narekko malupui namuni hapura riba puliang ritu pakuncin nagadonna tanapitul lapihe nania pura mutoiri era ribulue sarekwam mengi mancaji ulawangi nateiya naritu wa kana sallallahu alaihi wasallam ayukillul lagawa wa yabda'u man laqiyahu bisalam wa yutilu salata wa yaqsurul khutabal jumaiyya na engkairatu nabitta sallallahu alaihi wasallam mabukori wi ada sia-siae nania na pamulai wi kormai tau newae siduppa na sabab beresalang nania na palamperi wi sampajanna na puncoki katok bajumae napakalebih mutoi nabitta sallallahu alaihi wasallam topunnaye alap birang mabunga-bunga mutoi nabitta sallallahu alaihi wasallam na ikiade na fuadai seddi ada sangadin na tongappa iya na puji pung Allah ta'ala andrenge na purioi koritu wahahuna wa kababina jawanul maqali anittiradi fi halbatil bayaniyati wa balagadainul imla'i fi padafidil idahi muntaha nakuni magangka Allah ringanna adae adari pasin rupa-rupa anyaram malastiri pabbetang eri accokna nania nalattu kitoni ritu kedokallanna tau maruki eri lalanna padam maluange manassa fagangkan naritu wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tahun